US politics kan tar lang le dona tu zok zok po hilo president se an chan chin le thu soi ta kan riat ve zel hi kan tan riat zaw na le fin na zel ani ti rata ila kan tran lo zong te chan chin le thu le hla kan riat lo chuan kan tran zong te din mun dik tak po riat thei ani thin lo khovel ram hrang hrang hruai tu ten Joe Biden lompui na thu an thon sup sup to lain ramro pui Russia China le ramdang te zinga langoi tlat anom nual mai engwang nge niang ti chu mitam takin anin rin siak le ta Russia President Vladimir Putin chuan Joe Biden lompui na ala thon du lo chan chu Trump campaign ten legal battle an zo huna chau ani don ti in Putin spokesman Dmitry Peskov chuan soin President Putin hian America mi puite du na aza saka lo nga hi afin thak ni in ka ria ti in apuang China President Xi Jinping po alangoi makmai sakni som paruk kha chuan Trump tin thu puan ani vele an lompuina an thon ngal kha ani a Saudi Arabia po an langoi mak hei chen hun aliam to nuwa po an langoi dana hian chan thatak a om nge yang le sakni som paruka Donald Trump atlin kha chuan Democrat ho chuan Russia collusion a umti in buaina siamin impeachment dan anjong chen ani kha voin lama Democrat lam ho LGBT nei in ang in kop ho te chu Trump in kota pungkhomin an awrual dual maya an monga Trump deu so na thu te jiakin arualin Trump pate in lam hoin an mong an lim khuma mi engemo zat an pungkhomani soipo angin president a hian tunge omdon chiang taka soi thei alani lawa heti lai hian Joe Biden chuan president ningei tura in ngain thu cha tepo alo soi to a sarkar na chel turin anin buat sai mek zelani Christian Teril ruwa tang chuan Biden a hi tran har sa hle a mizo jinga phei chuan atlan na lo hle ani ma se athlang thei tu kan ni ve miu si lawa Biden a chung chang kan tarlan na apo atam ber komena tang chuan kan du lo ti a chiang reng heti lai hian YouTube community in aphal lo tongkam lo mangte kanom le zeu thina kan in khathiam em ma se YouTube lamin an phal miu lo awangin delete te po kan nei le thina kan lo khathiam don nia Trump le Melania in kar toite kan soi jewa chiang zokin tar lang tai langin kumsang khajakwa somkwa pariata New York Times Square KitKat Club atangin Trumpa kumsonga pani mi ani lai le Melania kumsom ni pariat mi anni lain anin tonga kumsang ni palia US dollar million ni le point ngaman in hual na jungbun in buntirin kumsang ni panga a tiam tlate antizuya kumsom panga lai mai lo khosadun to in pathian mal som na fa paduom tak Baron Trump kumsom palimi annei meka hlim takin an khosame ke mo kanti lain thu thang mak tak mai aron omle tlat mai American News Daily Mail chuan anin kar bo ruaki aron tar langani nikum lama kan riat lar khovel mi hausa Amazon nei tu te in thren po kha anupui Mackenzie Khan anei ro sum $1 million noi ni le point nga vel achu pui ni atarlan ni in khovel mi hausa le ming thang aron ni chhowe der mai milar ho nun chu kan reveka Trump ro sum adu wang mai hian Melania hian alo nei ve mai ani thei mai angem leti chu mi te zo na lian tak anita Farmer Trump 8 Omorasa Newman hian in then na turin Trumpan office achu san hun hi Melania hian minute tin achiar ngau to a White House achu san rualin annu pa in kar chut cha a thenfel mak atum ti ina soi hei mai ba ka hian Stephanie Wolkoff pon White House a Trump le Melania te hi room khata po omlovin room ran ve an nei aloti ve bok an in thenna tura hian Melania hian an fa pa Baron Trump chu Trump a fadang tero chan tur ang aput sak ve bok ni in asoi heti lai hian an in nei hian Trump ro sum in sem dan tura engma thudel kil an jiak lo thung ni in an soi bok Omarosa Medical Newman hian Trump tenu pa in nei na chu transactional marriage ani ati Trump President atanga atla ni a media ten anron tarlan chi atangin achan chin moi lo le ngai thak dom lo tak media ho ten anron lep se na samai si a annu pa in kar an soi te hi adik ani ngat chuan nu pa an ni rei don to lo ti na ania Trump tan chuan van doina thu ani ngei mai
hetia an chanchin athan mek la hian First Lady of USA Democrat Joe Biden President atana thlantlin ani nuwa America mi pui zalen na ro rel na democracy chu ven him angai thuwa sei chuaka apasal Trumpan presidential election chu diklo takaruk sak ani tia a chhal chu a thlop thuwa sei Melania hi ngoi reng thei to lovin Joe Biden president atana thlantlin ani chan chu vote diklo tam tak a hmu wang ni in a soi ani heti hian Twitter ziakin American mi puite hian dik taka in thlanna nei hi an phu ani vote diklo ni lovin vote dik tak chau chiar turani ti in a soi chuak ani langtlang taka mi pui ro rel na zalen na chu kan hum him turani ati bok in thlan nia khan Melania Trump hian a pasal a thlop zialan tirnan Morton and Barbara Mandel Recreation Center Palm Beach Florida a face mask vu alovin vote athak ani kha US President masa George W Bush chuan US President in thana ne na changtu jok ni alang Joe Biden chu alom pui tak zatti thu chu siamin cholni November ni riat khana soya ani ba ka hian Vice President thar Kamala Harris po lompui na ala ngal bokani Joe Biden an thlantlin ani nuwa rampum huwa pathu soina anei masak berni le ne na chang nia a in riat nuwa mi pui ma adin masak bernia athu soi zo a Bush chuan he alom pui na thu hi a soi chuakani Bush chuan Biden nen anin biak thu le US President voice assembly parukna atana thlantlin ani chu alom pui tak zatti soin Barack Obama le President kal chuak tur Trump ang bokin kalom pui ani ati heti lai hian Trump pero in thana vote share dana alung oi thei hlol lova vo in ni thleng mai hian US election sang ni som ni nei zota ka khan ne na ka chang ani alati fanani Republican President masa George W Bush chuan Donald Trump chu achak lo na lung oi tum tu le Biden an ne na achang chu hadam taka pom turin angen ve boka Trump an vote la chianon le tura angen na chu ami mal zalen na ani ti soin dan angin dikna azong theya har satna chin fel lo ani chuan danin ro are langa ti bok Bush chuan he in thlan na ro pui tak nei zo ta ka vote la tamjok chiar to ani a America ram mi pui tam tak chuan he in thlan na hi a fel fai ani ti an ringam mani ati tho ho na po a tha in ara po a thiang hlim ani ti in a soi bok former president le anupui Laura Bush te chuan an leader thlan thar te za na chibai an buk ti soin ram tana na thok theizel turin pathian throina changse ti chu an tong trai na ani ti in an soi ani United States of America president atana thlantlin ni a in riat nuwa mi pui hne na athu cha soi masak bera Joe Biden chuan pathian le khabu thiang hlim chuan engkim tan hun ruata oma phun hun na oma thil phun phoi hun a om ti dam hun a om ati a tun hi America ram ti dam na in thoi dam na hun ani e ati America ram leilung fa te kara hem thlak tu ni lovin in pum khat na thlen tu president kani yang ti mi pui ma United States hi a St Paul Republican Party mi le sa ta emo a Paul Democrat Party mi le sa ta emo angin kamu velova President Trump vote tu te tan an lungai na le an beidon na kan riat thiam pui em a an ni tan hun tha le hun rem chang chance kan siam turani ang President Donald Trump vote tu mi pui mak ta duai som sari tan po an president kanidona politics lama min ep tu opponent te hi kan melma enemy an ni don reng lo atop bera chuan dot le thupur poleng mai ni lovin thu dikhi I the darang u lalpan America ram hi mal somol ro se ati ani ama thlop tu te hna lom thu soin abik takin African American te hna lom thu a soi boka Trump thlop tu te chungchang po soin vaupung na sa nola boruak tha siama kan in ngai thak ton a hun to ti in Biden chuan ming soilang si lovina soya mason na tur chuan kan elpui te mel ma anga kan en ti to pangai ani ti in a soibok Biden hian alo tling ani chuan January a lak lu ani ni atanga kalpui tan ngal turin corona virus response team adin tur thu soin he team din atum chana chuan nun phung pa ngai kan nei le theina turani ati a Trump administration te president campaign laya mipuya antlak nat lo na chan le anma ni pot niam tu bera chu pandemic chungchang wang ni in
American nuôi ni le sing thum le sang sari chuang in nun na an chan pha to a Biden chuan ruam man na an siam ta chu science be chanin ani ang ti in asoi he thu soi hi bo zui ngalin official president apuan lani lo ma se COVID-19 do na konga mala tu tur task force member som pani omna adina India thisen kai Vivek Murthy chu task force how tu atan arwat bok Biden hian chakzo ka hripui do na chu campaign aw la ber pakhata amangani kha task force kai huai tu tur Vivek Murthy hi India thisen kai US Army nuaya Sergeant General loni to ani US hi khovel huapa COVID-19 rivei tamna ber alani zela tun thlengin mi makta duai ko chuang rivei anom to a mi noi ni chuang an thi to bok soito thinangin Biden hian president ni na achel chuan kumsam sari pariat mi ani to dona American president atana voi khat thlantin na president upaber ani dona ni heta athu soina hian Kamala Harris Biden running mate dan ang taka an sarkar thayani chuan America in vice president mei chia ane masak ber turle mi hang le Asian American vice president masak ber ni thai tur chuan atroi oma Harris chuan ama ring tu anu Indian immigrant USA pem le mi hang Asian white Latina le native mei chia te chu fakin tun din mun a thlen theina nam har ruai tu ti he office alu a thei masaber kani mai theya ma se anu nung ber kani lo ta pang ti in a soi in thlan ni khan kan democracy America in nga na chu balot ta ain ngata khovelin min thira America ta ni thar thlen ni ani ati beisei na le in lung rual la duom science le thu dik thlangin Joe Biden chu United States president atan in thlanga kan malam hun hi a ol sam don lova ma se America a in ringa Joe le keipo kanin renge ti in a soibok election result hi khin ani chuan state court legal team te anin ma chon dona state just chuan ngai tu in vote chiar non tir thai ani heti lai hian state thren khata chuan vote hi chiar zui zel ni in vote te hi official apuan alani lova December ni sompali ma a electoral college tena in thlanna chak zo ka zira thutuk na siam tura anin mu khom nuwa thil achiang tak tak chau don ani president thar chu January ni somni alak lu tur ni in hemi ma hian in siam rem na hun siam sakin a cabinet minister tur tele ruam man na dang asiamang thunei na in lan chon hi Washington DC a Capitol building a nei ani anga lak lu ani nuwa president thar chuan kumli chung lu aturin White House apan zui ngalang Joe Biden hi Obama nuaya kumriat chung vice president ani lain ton affordable care act chungchanga phechuan sul sutu berangai ani bok kumsang khajakwa somsari panhi khan Delaware atangin senator tur thlantlin ni in atram rukna mangme Trump campaign allies and lawyer te chuan legal framework an boipui meka White House staff First Lady Melania le afaten atop thlenga bei turin an thlop reng bok ani Georgia le Wisconsin a vote share that an nei mel ta boka Trump legal team te hian an malak na chuan heng hi ko ta an phuta Pennsylvania a mithi to mingin balot som panga vel jet vote hak ni an tar langa Pennsylvania a postal workers chu supervisorin balot lo thleng tlai chu November ni thuma lo thleng angin achin chia postmark tir ni a soin FBI in chui chiang ro se antibok Michigan President Trump a vote chu sangruk velzet Joe Biden a vote chiar lu ni in annuwa adik loti mu chua ani chawa he software hi mun dang somli pasaria po an man ve awangin chui chian ni ro se anti ani Nevada state a cheng to lo mi sang kuangot vote chui chian ni ro se antibok election day a vote thak tu makal mi tam tak te chu an ai o in midangin vote an lo thak to ti hril an ni a chui chiang ro se antibok Battleground state a legal challenge Trump campaign in ma an lak chho meka Donald J. Trump for President Inc. Farm 1 chuan Clark County Election Department nena lekha ziakin record document and communication Zandar Sari nuwa PSD election daya mail-in ballot andon hote andila andil zinga khir mel deuh te chu Paul khar to nuwa mi tam tak intlar silo vote thak an oma mi engzatin nge thak ti zona te ballot
postmark ni lo engtin nge an don dan kim changte Clark County Department of Election chuan engtin nge an state chunga omlo te vote athak tir dan kim chang le an malak dan ballot chia ni a hnol engwangin nge an chiar lo chan mimala vote thak angalang si mail-in ballot envelope an ming chuang box si te engwanga omnge ti te ani nok mai Trump Biden legal battle hi rin ain anep don lo hle ni in alangta